muntu gawoncurangira uyu mugabo akiri mwisi turi kumwe mu materaniro ntabwo bibaho. Ibyo ni itangazo rihanyuze, niba ugomba kuja kuri keyboard turabizi magambo agasobanuka ugataha kandi washike ngasanga imuhira ibintu urapanze gasino gutombokera ngo ese kutaje. Izo twabikuyemo, ariko kuba wagize initiative ukabona woza kugira ngo dufatikanye ivuga butumwa, Imana iguhe umugisha. Turagukunda cyane, turashima Imana kubana n'umucuranzi wacu. Noneho wamenye Gisirimba kuragenda utora. Uyu ni musaza wanje nta kibazo. Umuntu wo mutera ahanzaho abagiye kwikoza isoni ahantu wonyura watoye da nguwo boss araje umuheze abagiye. Docteur watoye ndi imbere y'Imana, nakumvishije hariya ngo numva urutoki rwawe numva kuratora ngaho muheze, ariko watoye. Nta wundi muntu gawoncurangira uyu mugabo akiri mwisi turi kumwe mu materaniro ntabwo bibaho. Keka nyine yidepurashije atari ino, ariko paye mubona ari preza bakampa indirimbo yanje ku giti cyanje. Iryo ni itangazo rihanyuze, niba ugomba kuja kuri keyboard turabizi magambo agasobanuka. Nabo nabajama, hari abantu guzubona mu kanisa ukabona nyine materaniro ameze neza. Imana igwa umugisha ko mwaje kandi turi kumwe. Uyu mugabo twamenyanye i Burundi, nagiyeyo mu giterane turi kumwe na Felix Mujyanama Felix, ngo nshike uyu muhungu atwitaho ukwiwe kose, atwitaho ukwiye kose. Kandi hari umuntu uzi gukunda akaguha n'ifaranga, uzi ukuntu gusaba ifaranga bigoye nyine. Uzusaba umuntu ukambwira ati yewe tugiye kuburara akama yanga ntazigoye kandi uzi kenshi. Hari umuntu muzamumenyana akakubera vitamine mu mubiri, ukazamumva iyi ni vitamine na mizi nahuye nayo. Hakaba undi muntu muhura akaba virisi, kugira ngo uwo muntu uzawizidoroye ngo uwo muntu akuvemo. Si ibintu biba biri yizi. Uyu mwaka mufata abantu bose batameze neza, mufate ka gasibisho kaba muri telefone. Tuzubona telefone yabaye furu, ukuntu uzugira gutya ukabona kirapapira, ukabona kirazima, hari akantu kabamo kagasibisho. Uzusiba ituntu twose telefone ikaminyoroka ikaja kuri gahunda. Uyu mwaka mufata akantu baza bita gasibisho. Abantu bose bari virisi mu buzima bwawe uderetingi kugira ngo umutima wawe ubone plus. Twakiriye Dr. Imana iguhe umugisha, yari muri practice hano iwacu, ariko yari yambwiye ngo wenda saa moya ziraba yageze hano. Turagushimiye ko wagize izo mbaraga zo kuza, wari gukatisha bityo ukamuberekerayo kandi ntankurikiza ugataha, kandi washike ngasanga imuhira ibintu urapanze gasino gutombokera ngo ese kutaje. Izo twabikuyemo, ariko kuba wagize initiative ukabona woza kugira ngo dufatikanye ivuga butumwa, Imana iguhe umugisha. Turagukunda cyane. Harukundo rurutako shenjaguwe kubwanje, nagakiza karutako Yesu yangije zarimba kuzuka kwe n'impamvu yo kwizera kwanjye. Yesu mucunguzi ntare ya Yuda ni
kugira ngo aducungure. Nubwo yari Imana yahindutse umuntu, wagaraguwe imbata kugira ngo aducungure. Zaririmba kuzuka kwe, n'impamvu yo kwizera kwanjye. Yesu Mucunguzi arayi ya Yudani yerekanwa, semana nawe na amuru, chukua kitanda chako uende. Natabiri, chukua kitanda chako uende. Sio mimi ninasema, Baba anasema. Sio mimi ninaponya, Yesu anaponya. Sio mimi ninasema, Yesu anasema. Ai, sio mimi ninaponya, Baba anaponya. Imani yako imekuponya, simama uende. Ai, imani yako imekuponya, simama uende. Sio mimi sio mimi ninasema, Yesu anasema. Ai, sio mimi Baba we Baba Dimena sangini waya kaya kange ya kutaraske Jua sodi na predi barde Sambo waya kaya kange. Sio mimi ninasema, Yesu anasema. Sio mimi ninaponya, ai, Yesu anasema. Pima Nikuru byaro gowe rusangana Burahamu we, Mana we dore ni jyewe Uwiteka usezeranye. Nikuru byaro gowe rusangana Burahamu we, dore ni jyewe Uwiteka usezeranye we. Nzagushira hejuru y'ijuru kuko wamenye izina ryanjye, maze ukanyizera. Kuko nkuzi akaramata nshuti we, sinzagukoza isoni, nzaguhaza. Haleluya, haleluya, Burahamu we, dore ni jyewe nzagushira hejuru y'ijuru kuko wamenye izina ryanjye, maze ukanyizera. Kuko nkuzi akaramata nshuti we, sinzagukoza isoni, nzaguhaza ibyo. Abo dusangiye umurimo
ubahembure wagasanire byuzuye we atubonye ariko asifiwe. Musubiri nyuma. Grafico lolende. Sila na we. Trapela langela. Hanuka wewe. Pele la longe sala.
ijambo shaka ijya nyuma turazizi mele eloka Aela qui trop bien. bima elaka Barbare des nole avisations. ma pari telefone Maela crofelangi. Moyongi. yama babwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa ibindi muhe mutekereza Ninyongera zose. uzoza ukandagira gushya ukandagire mu gisubizo Hakika. nukandagire ukandagire mu gisubizo Kweli kwa Mungu. nusubiye gutera intambwe gusa utera intambwe mu kindi gisubizo Hakika yuzuye. ni wicara wicare ku bisubizo Free. nuryama uryame ku bisubizo Wagwala. nuhagarara Leki. uhagarare ku bisubizo Hela sofe. ubyinirima uyibyinire mu bisubizo Hakika ya Mungu. mwakire neza ijambo ry'Imana Churanga. ariko uyu mugabo wandutse nawe Kabaho pe. yitangaza. mbega urukundo temba nk'amazi meza umutima wumye naratangaye Shabiri mwana wangu
Hallelujah.